Negosiante sira por vita kalang Natal, ho di halo negócio, ho di hetang neti kosan. Misa kala Natal iha loran ronulu recent fulan dezembro iha capital Dili sarani barak makba participa iha igreja no capela sira. Mas be sarani balon decidi iha kala Natal ne lava misa aproveita halo negócio fam brinquedos Natal iha dalan ninin hodi buka neti kosan tamba tuir sira iha kala Natal bain hira sai misa ema barak maksosa. Ela agora o calenda tanggal 24 né? Am que agora fantia, depois abang fimba misa. Nebe asa nene asa kalang kay mola dia. Depois sa lima sampai ampo tela lakang né, lavar sira costa. Asinti dia tambe asira am kang ami biasa tina am sempre fangalet. Nedunya asa tama lorong bot am sempre ya asira asa ela sihre serang rendimento asa tama asa lius amnya fan sansir ne boto to lau be selama dia depois am fangen emo sa ni asnung katu be serang sih problema estamos lá era how laba misa how be fam be lampu misa lorong masih iya misa be ia balidi tambah kalam be nen fansasa. Além de ter observação gemen misa kala Natal tinane lau hakmatik no sarani barak mak participa misa nune obrigado balon tenki hamriki halior tambah espaço e igreja laran latona. Equipa cobertura Ziemen.